Japan je zemlja sa jako čudnim pravilima, kulturom i običajima. Ono što vama deluje neverovatno, njima može biti potpuno normalno. Kao i sve ostalo, izuzetak nisu ni TV emisije. I dok u jednoj emisiji možete gledati kako se prelepe devojke bude, u drugoj možete gledati kako jedu bube. Sve u svemu, japanske emisije imaju samo jedno pravilo, a to je da budu zabavne. Na mestu broj 10, kupanje u vreloj vodi. U ovoj igri se takmiče samo zgodne devojke. Igra ima nekoliko različitih delova. U jednom delu emisije devojke se sakriju iza platna i imaju pola minuta da se prisvuku. Jedini problem predstavlja što je platno malo, a njih je uglavnom 2 ili 3. Kada vreme istekne, platno se sklanja i postoji opasnost da će one ostati gole. U drugom delu emisije devojke treba da što duže ostanu u velikoj staklenoj kutiji punoj vode. Što duže ostanu, veće su im šanse da pobede. Iako ovo delo je lako, ova voda je izuzetno vruća. Ne toliko da vas opeče, ali dovoljno da nećete izdržati duže od nekoliko sekundi. Veruje se da ova emisija ima i skriptovane delove, kao što je ovaj segment gde se muškarac i devojka prepiru, pa je on na kraju gurne u bazen. Mesto broj 9. AK Bingo. Ovo je igra u kojoj su devojke podeljene u 2 tima i gađaju se loptom. Devojke koje lopta pogodi moraju da budu kažnjene, a kaznu određuju 2 muškarca koji se trude da one budu što više zabavne i šokantne. Na primer, jedna od kazni je da devojke duvaju u plastičnu cev kako bi jedna drugoj gurnule veliku bubašvabu u usta. Da bi emisija bila zanimljivija, svaka naredna kazna je teža od prethodne. Iako je emisija zaista bizarna, devojke jedva čekaju da učestvuju jer su nagrade veoma vredne. Mesto broj 8. Raširite noge. Iako emisija ima zaista neobično ime, radi se o mašini za mučenje, odnosno spravi za istezanje nogu koju najčešće koriste borci prilikom treniranja. U ovoj emisiji učestvuju 4 devojke podeljene u 2 tima. Prva devojka vrti točak sa brojevima, broj na kojem se točak zaustavi određuje koliko će se raširiti sprava za istezanje u kojoj sedi druga devojka. Kao što ste i pomislili, u ovoj igri gubi ona devojka koja najviše raširi noge. Na mestu broj 7. Buđenje zgodne devojke. Ovo je igra u kojoj se gomila devojaka obučenih u pidžame pretvara da spava. Zatim imamo sudiju koji ide po prostoriji i nasumično budi devojke. Devojka koja se probudi na najslađi način pobeđuje, ali pazite, ukoliko se sudiji to ne svidi, devojka će dobiti pitu u lice. Osim što je sudija zapravo muškarac koji je obučen kao žena, ko ne bi voleo da gleda prelepe devojke kako se bude ili dobijaju pitu u lice? Mesto broj 6. Šta je u kutiji? Kao što i sam naziv kaže, u ovoj igri je potrebno da odgonetnete šta je u kutiji. Kutija sa strane ima rupe kroz koje ubacite ruke i pipate objekat u njoj. Sa prednje strane je otvorena tako da publika može da posmatra šta se događa, dok takmičar može da vidi njihovu reakciju. Ako devojka pogodi šta je u kutiji, ona pobeđuje. Zanimljivo je to što se u kutiji mogu naći potpuno besmislene stvari kao što su plišane igračke koje se pomeraju ili biljke. Međutim, unutra mogu biti i razne ljigave životinje kao što su žabe ili crvi. Dodirivanje nečega što ne možete da vidite zaista može biti uzbudljivo, a jedino protiv čega se borite je vaša mašta. Ono što emisiju čini još zanimljivijom je kako reakcija devojke koja pipa, tako i publike koja gleda sa osmehom ili gađenjem. Mesto broj 5. Do kraja sveta. U ovoj emisiji takmičari putuju na razna mesta i uglavnom moraju da rade čudne ili teške stvari. U jednom delu emisije takmičar je zatvoren u providnu kutiju od pleksiglasa koja se zove kutija predatora, a zatim se pojavljuje agresivni medved koji takmičara želi da pojede. I pored ogromnog straha, takmičar kod sebe ima kameru i zadatak mu je da snimi medveda. Da li biste vi izdržali ovakav susret?
Na mesto broj 4, Gaki no Tsukai. Ova emisija se emituje od 1989. godine i do danas ima preko 1500 epizoda. Emisija je osmišljena tako da su takmičari vrlo često u ulozi posmatrača, a da je njihov cilj da izdrže, da se ne nasmeju. Sama emisija je osmišljena tako da se njima serviraju razne smešne situacije, skečevi, vicevi, smešne priče ili čak prenkovi. Osim što je sve ovo veoma smešno, takmičari koji se suzdržavaju od smeha doprinose da emisija bude još zanimljivija, ali ni to nije sve. Ukoliko se neki takmičar nasmeje, što se dešava skoro stalno, on biva kažnjen. U prostoriju ulazi maskirani lik koji ga gumenim pendrekom udara po zadnjici, a po reakciji učesnika možemo zaključiti da osjećaj nije nimalo prijatan. Mesto broj 3, ljudski Tetris. Iako je ideja vrlo jednostavna, to ne znači da emisija nije zabavna. U ovom slučaju imamo takmičare koji stoje ispred mašine koja gura velike stiropor table sa izrezanim oblicima. Cilj je da takmičar prođe kroz stiropor bez da ga ošteti. Ono što ovu emisiju čini zanimljivom su oblici koji su izrezani na stiroporu i način na koji se takmičari potrude da prođu. Ukoliko takmičar ne uspe, stiropor će ga gurnuti u prljavu vodu. Mesto broj 2, Dero Dero. Ukoliko ste gledali film Sav, onda će vam ova igra delovati poznato. Takmičari se nalaze u prostorijama i od njih se zahteva da u što kraćem roku tačno odgovore na pitanja ili reše zagonetke. U suprotnom se aktiviraju određene zamke. Na primjer, plafon počne da se spušta, soba se puni vodom ili nestane pod. Za razliku od filma, ove zamke nisu smrtonosne, ali svakako doprinose tenziji i strahu kod pojedinih takmičara. I napokon na prvom mestu, Šljive na guzi. Ovo je jedna vrlo bizarna emisija koju možete videti samo u Japanu. Za ovo su nam potrebne dve devojke, čiji je zadatak da stanu iza zida i da svoju guzu gurnu kroz rupu tako da ona viri sa druge strane. Takmičari su podeljeni u dve ekipe i njihov cilj je da na guzi naprave što više šljiva. Dakle, ovde već možemo naslutiti gomilu poljubaca i dodirivanja. Ako ste mislili da je to sve, pa začkoljica je da umesto devojke sa druge strane ponekad može biti i muškarac, što znači da je u pitanju muška guza. Ja se u ovaj kviz ne bih prijavio, a vi pišite nam u komentarima koji vam se kviz najviše dopada i ostavite like, a mi se vidimo u narednom videu.